inşallah o fölgül Allah'a sıraglir inşallah. Birayet Müslüman şaş nebin bu Kürdi emcerad bejin icdan. İcdan Arabiyin ki bejin zamir ve Arabiye velakin bu Kürdiye mec belki bejin vicdanı insan. Debej icdanı xu fırska. Dest xu da ser dil xu ser icdanı xu. Demek ki Rabbi alemi azze ve cel insana çekir gelek nimet limekir. Gelek tişta dayeme. Gelek organa dayeme. Perça dayeme. Çav dayeme, goh dayeme, zaman dayeme, dest dayeme, dil dayeme, keze bu gürçükut gelek tişt. Lehinek tiştene Xwedê dayeme bi çav nayî dîtin, bi dest nayî girtin. O en tiştekî mühim ji yek ciwan jî ev e em jî re dibêjin icdan. Icdan ew şuûra însan, ew hîsa însan di dilê xwe de. Li hember tiştekî. Em tedî bi Kurdiya xwe dibêjin qe icdanê te tune bû, qe dilê te neçewtî, qe tevî tiştê hanê kir, çiqa bê icdanî. Yani ev damirê hanê, ev dilê te hanê, eceba heye tune saxe miriye. Ev nimetê hanê gelo Müslümana. İro ma'al esef bi xemgînîka mezin. Mixabin li cem gelek insana ev vicdanê hanê nemaye. Bu ne bê icdan. Hatta gelek cara heywan daha vicdanê wan ji ême zêdetir e. Rehma heywana ja insana zêdetir biye. Gelo Müslümana ev vicdan işaretekî ye, makinekî ilahiye. Xwedê daye insana ji insana ra dibêje şiyar be, neke ve xew, Xwedayê xweşbîr ve neke, Rabbê te muraqeba te dike. Heta navekî dî em dikarin jê ra bêjin, muraqeba Xweda azze ve cel em dikarin wiha jî jê ra bêjin. Ev tiştê hanê gelek tiştekî mühim e ku em gere agehdarî vî tiştê hanê bin gelo Müslümana. Damirê xwe, vicdanê xwe em şiyar bikin. Em vî vicdanê xwe nekujin. Ev vicdanê hanê dema ku dimire فرقا مو حيوانا جهب نامينه حتى حيوان جي انسانا daha çetir dibe. Vicdan çiye gelu cemaate? Vicdan dema ku polis te nadinin, dema ku bavete te nadine, dema ku devlet te nadine, dema ku hay şirkete te nadine, tiş Xwedayê xwe tirsi te dibêjî ew min didîne. Xwedê min didîne. Vicdanê te qebûl nake. Tu dikarî gelek tişta bikî, feqet icdanê te tişta dibêj Xwedê bitirse fedî bike. Vi diziya hanê neke, vi perê hanê nexo, vi zulma hanê neke, vicdan ji te re vî tiştê hanê dibêje. Vicdan ew sinyaleka îlahiye li cem însana ku em pê xwe rast bikin. Hesab bikin zilamekî zewcandî normal de kultura însana da mêr quvweta wan ji a jina zêdetir e. Feqet mêrê ku icdanê wî heye dema zewce jina wî kêmanîkî bike, şaşîtîkî bike, cahiltîkî bike, ebeden اخلاق و اجدان خوندا ناکل ظلمل وی جنا هنه ناکه آگهدار ناموس جنا خویه آگهدار شرف اویه آگهدار اخلاق اویه دین اویه ایمان اویه اویات گوتن انسان کو وجدان اویه اجدانه جنا کا به اجدان چوایه بلکی جارنا ظلامی شاشیتیا بکه کیمانیا بکه بلکی جارنا خبردانه کنه باشه را بجه فقط او جنانه خودی اجدانه دروال ناکه افترا ناوجه پریوی ناخو ظلمل ناکه خیانت و ihanet nayne ser zilame xo. İcdan eve. Agahdarê malê wî ye, agahdarê zaroka wî ye, agahdarê malbata wî ye. Ev ye icdanê saxe, icdan ku em dibêjin. Damîr. Gelo cemaetê. O dest pêke. Ji şexsekî bigire heta serokê dewleta. Heta müdûrê şerîketa. Heta serokê eskera. Heta serokê mal û pera evê ku berpirsê ekonomî û aboriyê ne. Evane tevvekî. Dema ku icdanê wan hebe دولت بلكي وان ندينه دولت حق دايوان بلكي بوليس وكاميرا وان ندينن فقط او اجدان جراد بجاش خدي بترسه فدي بك تلهم بر خدي سكني افي حقي تنت في تشتيهانه بكي حسابكن خوي دكانا عامل وان كار كري كو دكانا وان دا كارتكن دمك اجدان وان تنبه حبكي بطاطا كتي براب كيف حبكي سيف دا شي برا فرده حبك برا زرارتنا خوي شف منادينه قام اجداني هبت في شفتنا بجي خدي هي خدي متدينه ربي من آگهداری بیتشته یعنی از پره خود کرم از حق خودستینم کابرا حقم تام ددمن مادام کو حقم دائما از چما خیانتی دیگر تجارت ای بکم دیگر مالی بکم قالوا جماعته اف ضمیر هانه اف اجدان هانه ایرو همن همد ناوا مدا کم بیه ترسا خودی دماک نمینه انسان به اجدان دبه کی دکاره به ظلمه بکه ظلمه دکه کی دکاره به دزیه بکه دزیه دکه کی دکاره به حرام بکو حرامی دخو وجدان نمایه اوی ظلمه برای خود که اوی ظلمه گندی خود که اوی ظلمه یتیمات که یتیم و زان انسان بیچاره نه ظلمه لوان دکن
اوک مال جن به ظلام دخو تماشای وان دولت ما بکن ظلم کدوان ده هيا به اجدانی کدوان ده هيا چیه قانون حق دایه من به هزار انسان زندان آدانه به سوچ به هزار انسان جمال و ملک خبونه به کیمانی به اجدانی هاتیه کرنه به هزار انسان بچولا کتن به حراد فاطسینه وان پنابره هانه به اجدانی کواتیه سر وان انسانا چما به اجدان من نمایه ام راضی بونه دل خود گرن لدمك اجدان مساخ بونه موان به اخلاقی و ظلم و نحقی هانه ندکر قالوا جماعته حضرت عمر خلیفه کی پشت پیغمبر کو حضرت عمر جو وفات که حضرت ابوبکر دبا خلیفه دو تاریخ اسلام دا قال لك مساله بحکمت هنه روجکی او صحابی الچولکینه شوانکی ددینن قوادیم شوان نرویجین زاموناویچیه شوانکی ددینن شوان پاز حیوانی ویهنه دبیت حبکی بزن نادی من بخون دبیت نبزنا منه از شوانم یا دبیت مپره تا دبیت پریم بده مجی از نکارم مفروشم مال من نخواه من خواه وی حیوان ایزنا فروتانه ندای من دبیت تیجرا نبیجم فروتیه بیجا گر خواریه حشک بیه مر يعني هم ضابو من اديتيه خوينا لفرا تنادينا وصاتشتكي مازن جراد دبيجا خوي من ادينا فاين الله خديلكيه طعم خوينا لفرا سربست اذكارم فكي خديلكيه اجدان في انسان يعني اصا ساخبو جراغو خدي ساخه خدي مددينا نكارم خوش خدي بشرم از چه مال في انسان بخوم وبلكي دماكو باجدان بونا بگو تا کا پرب دمن و از خودی را بجم گر خواریه والله مریه یکی دزیه من ندیتیه نه یکی بلکی دهاجت کاربونا بدا اما دمک اجدان وی انسان هبه دمک اجدان هبو وی کلمه هنه گو حضرت عمر دبی دگری و گلک دگری دبی فاین الله راسته کا خودی لکیه اما چاو بی تشتی هنه بجن حضرت عمر رادبه برسا خویی ویدکه وی عبد هنه دستینه وان حیوان دستینه دبی که دبی راستیه تب خدارا ایمان تا یا راس اجدان تا تشکولتی جی خلاص کر تکر خواه مال و ملک تبو خواه ثروت ایرو که خوازی اف راستی هانه ایرو الجمع هبونا اف اجدان هانه ایرو الجمع هبونا ما ظلمه نکره ما دزیه نکره ما حرامی نکره ما وظیفه خوب جیبانیه ما نگو تا قانون دی بجد سربستی قانون که به سربستی خوده گون نه گوت نه خوده ما گهداریا رب خو بکره به اجدانی که نکره امش قامرای اوش پولیس اوش دولت نترسیانا امش خواده خو بترسیانا دمک امش خواده خو بترسیانا قالوا جماعته ما ظلم الجيران خو ندکر ما ظلم الجنا خو ندکر ظلم الفقير ندکر ما الدنيا خو خرا ندکر بینایی که ما چتکر ما بینایی که ساغلم چکره عربا سیاره کی چتکی ما سیاره که باش چکره د کولان و جعده خود ما یری کی چکره ما اصفات که باش بابتانای چمکی اجدان د بجوی حرامیانه نکه اما ایرو تماشات کی به اجدانی بیه وکینا نخوشینه کی توکی لاشه مبلا بیه هر تشتکی بشکل کی ضرار دیده کی رب عالم اجدان مشیار بکه ایمان بدمه ترساقتی خدل ما امش حرامی دور بکوین به امریه خواده دور بکوین امش به اجدانی دور بکوین ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله في حديث يرويه سيدنا عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب على الأسئلة الذي وجه إليه وبعد ذلك نكتشف بأنه جبريل أتى ليعلم الناس أمور دينهم فحينما يقول وما معنى الإحسان وأين الإحسان أو ما هو الإحسان فالنبي يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق رسول الله فيما قال شارع برودرة در en langt hadis en person kommer till profeten men till sist vi förstår där Jabrail kommer för att spöra några spörsmål till profeten och profeten svarar han och vi ska lära vad betyder det och ett spörsmål han säger till profeten vad betyder ihsan profeten säger ihsan en du ska be till Allah azza wa jal på en måte som du ser på Allah azza wa jal men du ser icke Allah azza wa jal du ska bli säkert han ser på dig och det är väldigt viktigt vi ser icke Allah azza wa jal i dunya men vi ska bli säkert att Allah azza wa jal ser på oss
دبت دار مراقبة دار ضمير وكنا اوكي الله سربو ماي الله سربو ماي اسكال ايكا يولا دان فايلن ايكا كاستا فور اكزامبل فلارا غانجر في سبيسر دادر وكاسر فور ستاين اوتا بوغاتا فورس فيرداغ في ريدر فاسكر دار ويس ارجو سانفيتيات ويس كاسيا اسكال ايكا كاستا هار كان شي امام سريكا بوماي على نوبن نابوين من الله سربو ماي داري كاريكتي فور ماي او شيتا فوران موسكي او فورسالي فلارا تنشار بردار سمو اكزامبل تيل دار ان شاء الله ويس قال بلي ان بيرسون سم هارجو سانفيتيات ان شاء الله برای مسلمان حدیثه که شخصه کی داوی ام فهمت که حضرت جبرائیلش پیغمبرات بجه احسان چیه پیغمبر مقامه کی ایمان به احسان تو عبادت خدا را بکی وکا تو خدا برچعه خود دینی هر چقدر تو نکاری خدا بچعه خود دینی باور بکه یقین بکه خدا تد دینه اف معنوی یعنی ایرو دنیا خویا هانه دم گلک تشتاد کن کو خدا الجمع به ام آگهدار بن مثلا دکانه کی دا شغل کارت کی شفت الویه والله تی قال لك آگه دار بی لیک شفت نلوی به چاوی خود گریب دست قوهات کی ایجا دمکو انسان خواهی اجدان دمکو کارت که دبی هم خواهی مدینه و بلکه شفت مجل که لکن به بوی ایمان هانه بوی اخلاق هانه کارو خباتت که رب عالم اجدانه کی ساخ بکن نصیب ما ام راست بن درست بن بخورا بهوال خورا بخدای خورا ان شاء الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعل كلمة الحق والدين اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر عبادك المظلومين في كل بقاع الأرض كن عونا لهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين ويا عزيز يا جبار يا منتقم انتقم من أراد السوء بالإسلام والمسلمين اجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة